Madunyiswe uJesu Kristo. Thandwa zami kule ndatshana ezimbalwa engifisa mhlambe ukuzibuka. Eyokuqala ivela uJohannes chapter 14 verses 1 to 6. Eyesibili ivela kuJob chapter 19 verse 1 no verse 23 kuya ku verse 26. Mhlambe into yokuqala ngiyayona evangelini uJesu inhliziyo zenu bayingakhathazeki. uJesu imoya yenu mayingadikibani. Mhlambe bengifisa ukukhuluma namhlanje nomuntu onhliziyo yakhe iyabalisa, nomuntu ongenakho ukuthula, nomuntu obuzayo ukuthi kodwa Nkosi uvume kanjani. Selokhu uSibanibani ahamba izinto ayisahlangani. Selokhu kwenzeka ukuthi angisazi ngizokwenzakalani. Kodwa mhlambe ngingakhuluma nanomuntu ongashonelwe kodwa sephenduka inhlwa. Othi umphefumulo wakhe uyabalisa, othi inhliziyo yakhe ayinakho ukuthula, othi izinto azenzeki. Khona izwi elivukayo evangelini likaJohannes sahluko seshumi nanye, John chapter 11, uJesu esondela kuMartha noMaria abashonelwe umfowabo, bobabili bathi Nkosi ukuba ukhona ngabe umnewethu akafanga. Nkosi ukuba ukhona abalesimo asenzekanga. Nkosi ukuba ukhona uvumelele izinto zenzeke kanje. Nkosi ukuba ukhona ungani abakwethu sebenzonda. Kuyakeliwe enhlizweni, yabalisa umphefumulo. Kwesinye isikhathi uyambuza uNkulunkulu ukuthi kanti indoda usekhonani, kanti Nkosi uyalalelani, kanti Nkosi uyamsibani umuntu athi obhala kahle encwadini kaIsaya athi nonina angamkhohlwa umntwana omncelisayo, athi kodwa I, the Lord your God, will never forsake you. Athi obhala kahle, athi obhala kahle, athi mina Nkosi uNkulunkulu wakho, athi when the time is right, isikhathi sesifikile, indaba yakho seyihleli phambi kobuso bami, I, the Lord your God, will make it happen. Bengifuna ukuthi othi inhliziyo iyabalisa, othi ukuthula akakutholi, othi ushawa ngenhlamba ngapha nangapha, othi izinto ziyancikisela. Bengifuna ukusho ukuthi uNkulunkulu uyayazi into yakho, uNkulunkulu uyayiphendula imikhuleko, uNkulunkulu uyayilungisa izinto. Athi obhala kahle encwadini kaExodus, athi bheka ngizwile imikhuleko yabantwana bami, athi nenyembezi zenu athi seyifikile kumina. Funa ukuthi mina namhlanje laba sebelelela sengathi bangaphenduka babelihlo zelihle empilweni zenu. Laba balelela esibakhulekelayo sengathi uNkulunkulu angabahlambulula, sengathi uNkulunkulu angabanikeza izwi lakhe, sengathi uNkulunkulu angaphelelisa inkonzo yakhe kubona, sengathi uNkulunkulu angabasondeza ebusweni bakhe, sengathi bangalala bavuke sebejaliwe, sebenidlozi eliphile empilweni zenu. Khona imikhuleko yenu, khona ukukhala kwenu, khona ukulangazelela kwenu kuyaphenduka kube isibusiso.
Konzi yami yokuqala isho njalo. Konzi yami yesibili uJesu sengiyahamba khona la engiyakhona engifisa ukuba nani nibe kanye nami. Ethanda leyo nkonzo uNkulunkulu othi ejabuleni kwami ngiyafisa nani nijabule. Ebukhosini bami ngiyafisa nani nibe ngamakhosi. Kune principle engifisa singayikhohlwa. No matter what you are going through, this too shall pass. Sithi izulu ongapheli kuyashona. Wayeyathi ukhulu athi nyembezeni abantu bami athi ayiweli phansi athi wele ntenje nesandla sikaThixo athi ngelinye ilanga athi uJehova uyibuka izandla ebesebuka inyembezi zakho ebese yazesula athi obhala kahle encwadini yeSamulo athi ubani laba engibabonayo abagqoke ezimhlophe ebesithi ingozi yenkosi abavela ezweni lasemhlabeni ehluphekeni okukhulu osizini lwasemhlabeni athi kodwa bayihlambululile iy'ngubo zabo egazini lekufa. Hayavuka kumina le nkonzo inyembezi zeminyaka athi umpostoli Pawulos athi ngefaniswe nenkazimulo uNkulunkulu azoyiveza empilweni zethu. Konze ngihlala kuyona. Whatever you are going through, uNkulunkulu akakhuluma. Whatever eyenzakala empilweni, emndenini, ekhaya, yazi ukuthi owazi konke usebikeliwe nangawe. Ngiyamthanda uma ethi evangelini likaLukas mebuka uPetrus athi mfana wami uzohluleka. Athi mfana wami uSathane uyakufuna. Athi mfana wami basazohlekisa ngawe. Athi it doesn't matter what you go through, I have prayed for you. Kwesinye isikhathi kumele sibuyele kuNkulunkulu sithi Nkosi, you know what I'm going through, kodwa ngidinga ukuxoxela bona ngoba ngiyazi nalokho Nkosi usunqobile. Athi ubhala kahle ezwini elingcwele athi buyelani uNkulunkulu niyokhuleka ninethemba lokuthi esenikhulekele kakanti seniphile kona. uJesu la ngikhona ngiyafuna nani nibe khona. Khuleko wami ithandwa zami uma sikhulekele idalwa zakithi engasekho, uma sikhulekele idalwa zakithi esezishile ukuthi ngelinye ilanga simbone uNkulunkulu kuso nokuso. Hleze ngithi mina ngiyakhuleka edlozi lami elihle limhlophe lingasayi ukufa, ngoba ukufa kusenawo amandla phekwabo. Ngoba sebehleli phambi kwesihlalo sobukhosi athi obhala incwadi Isaya athi phela ngiyabona phambi kwesihlalo sohlelo esikhosi ebukhosini bonke athi kuney'dalwa zonke ey'fana emagumbini amane omhlaba athi bheka kunodengezi lempepho olumele imikhuleko ney'celo zabantu basemhlabeni. Sengiyabuza ukuthi abanjani abafa maqedane bafulathele ikhaya? Abanjani abafa maqedane sangababona kwelamathongo? Abanjani abafa maqedane kwaba ney'mpethe ekhaya? Abanjani abafa maqedane ubuzoba bakhulu wadluka umlilo konke kwaphela ngabo? Kanti ukephi uNkulunkulu esimkhonzayo? Kanti ukephi uNkulunkulu wamakhehla nezalwansi? Kanti ukephi uNkulunkulu wempunga? Kanti ukephi uNkulunkulu esimbebezayo maqedane ahambe phakathi kolwandle? Abakwazi ukufa bafulathele ikhaya. Abakwazi ukufa maqedane konakale laba sele bahlupheke bazibafe. Kanti ukufa kwabo kuchazani? Jesu nenkonzo ayivusayo uJobe namhlanje uma athi uJobe yafisa ukuthi lezi zinto beyingabhalwa phansi
ngiyafisa ukuba lobufakazi bemzatshelwa generations to come. Ngiyafisa ukuba inkambo yami nempilo yami nenhlupheko zami nosizi lwami lube isisekelo sokukholwa kwenu. Thina sazi amadoda asendulo, sazi intombi kwakuthi masekonakele iyaluza egcikeni, makuthi sekonakele iyokhuleka, makuthi sekonakele iyokhuba, makuthi sekonakele iyophakamela endaweni ngoqedane kwenzeka izinto. Siyafisa abantu bangalikholwa leyo nkonzo. Kanti inkonzo emfuna ukuhlala kuyona. Whatever you are going through, whatever pain, whatever loss, turn it into a lesson. Kuna abanye abantu abanimele, nabanye abantu abashayekile, kuna abanye abantu abalahlakele khona konke, and they remain bitter, banenzondo, banamakhulu, abakhulu, abalaphilanga. Then they've become victim of pain. God uJobe namhlanje uthi athatha ukuhlupheka kwami, athatha usisi, athatha ukulahlekelwa konke. Bese niyaphala ukuthi ngiyamazi ukuthi umhlengi wami uyaphila. Thandaza zami. Akuve kulula ukudumisa uNkulunkulu when everything is going well. Kodwa the God on the mountain is the God on the valley. The God in the darkness and the God in the light. Kakubuka kashintshi. Kodwa ungena nathi kuzo zonke izimo, ngena nathi kuzo zonke igaba, kodwa ngenhlupheko zenu, kodwa ngokukhala kwenu, isizwe nabantwana benu bayophiliswa. Hlezi ngithi mina abanye bethu siphila ngomusa inkululeko yogogo nomkhulu. Khona izinto uNkulunkulu ayithembisa amakhehla nezalwazi. Ingakho uNkulunkulu mefika uMose athi ungubani? uMose akazi uba athi mfana wami mina nguNkulunkulu kaAbraham, nguNkulunkulu kaIsaka, nguNkulunkulu kaJakobe. Mina nguNkulunkulu wamakhehla amadala, mina nguNkulunkulu wedlozi elihle elimhlophe elingasawufa. Mina nguNkulunkulu wathatha amakhehla enu owasusa ngale. Athi mfana wami lokho engikwenza ngawe namhlanje ngakwenze mandulo. Ngakho mina ngithanda idlozi lasemanxebeni. Because idlozi lasemanxebeni has the experience of having nothing, and they have the experience of ubusiso uNkulunkulu ingakho siphila ukuba amanxeba yehebo ngabe thina sikho namhlanje. So inkonzo uNkulunkulu ayivusayo empilweni yami. Allow every pain to be a lesson. But ekupheleni kwakho konke impilo yami neyakho ayibufakazi ukuthi ngiyamazi ukuthi umsindisi wami uyaphila. Ngifakaze izwi nathi sibuze sizivikele. Sikhanyisele sinika amandla nokusebenza nawo uNkulunkulu. Uyisele indodana nomoya wakho oqinileyo.